Khetha lami ngifuna ukuzwa ukuthi sinomuntu ufile udutshuliwe ushayiswe emonto ugwaziwe unenxeba siyacupha bungakanani umngozi bokwenza lento Kujabulisa labaphilako kude lesingathi kuyingodi but lento nangabe lo muntu ningekho sure ukuthi ubulewe ngumuntu ngaphenguli ingodi ngoba isuka lento ibuye itodla lakhaya enekuthi umuntu oyawele lapha ngoba iyafakwa ngithi balakhaya mhlambe sekungafuna ukuthi nasenibona seyabacetha labantu nibide dokotela nakasaphila ayithathe ikhipha ngingathi mina abantu labacupha idumbu nalabaqupha emathuna nalabaqupha emathuna ukuthi alabafile abake baconfirm kahle ukuthi lo muntu lofile ubulewe vele ngumuntu yini kukhona yini lokumlandzela ngoba uthola ukuthi uyabona na unankosikazi nihlala nicabana yebo nakuthiwa nje sowufile wena lento sola imtholi lo muntu lena nje umuntu lembonako lo beka lihleni banempi naye ngilomfato wakho bangaphathani kahle yebo nguwe ngilomfato wakho utaqala kufena bese kuthiwa iHIV kuye hlotshe ntala ekhaya kwasena seyicetha umndeni yebo nayo inkinga yalento lokhuluma ngayo so bantu ngaba advisor ukuthi nangabe uthela kamnguni angathi letinyanga mhlambe tona tinendo lelula na ulakami na utawuqupha sijumbo nje sicale sikuphengule kuqala singene eIsrael sicheck ukuthi uvela umuntu ubulewe nakabulewe sesiyakwena nakangabula umuntu atifele naye ngeligcwane lakhe nangema cancer akhe nangema TB akhe kude singakwenda uyambamba nomthakathi ngixakekile ngixako umthakathi ekhaya babona noqhaka bafakayo lesikhongwane leso sesavalwa koja siyabebela labanye lokuncane lokwenda kubamba umthakathi ukuthi at least akafike atokhuluma lo mthakathi ukuthi uyaxolisa ngimle ngenda ukuthi ngikuthi uyabona ngoba lese kuthi atholakala ebaleni sesavalwa yebo atholakala emileni ya bethu sikhona mawusifuna singakwendela but sesavalwa ngoba icommunity bese lombiyamisha iyambulala yebo so wena mnika tolikhasi ongenwa liqala ukuthi kufela umuntu noma kuboshwa ikhasi niyaboshwa yebo so sesiye sithi akefike lo mthakathi kuwasho ukuthi ngimlo ndiyaza ngihlala ngidiza ngidala khaya ngitowenda 1 na 2 ngiyaxolisa bani sesisi uyalungiswa ke lokho niyakuxolelana nangabe futhi sekende lento leso utawuhamba ukufa ngoba vele ngeke asaphila ngoba kwendiwe imithi lo but ngeke ube nenke ngoba ufa silence lo uthi fela le la khona kodwa so ufikile kuwo waxolisa nawe ke kungayeni inhlithu yakhe belukhune mqolela tohamba lo mntwana asaqolelekile ayezulwini nangabe ezulwini nginesichitho seyintwala nginesichitho angithandeki konke la ngihamba khona indlela zami zimnyama ziyavaleka sichitho siyaselapha la khaya kakhulu kodwa ngifuna kubonakala na uthi nje unesichitho sethintwala unesichitho simhlambe khona basikhanda ukuthi udle ngeliphupho yebo leso sichitho leso silikhuni bantu abaningi banaso yebo lesichitho leso lothola ukuthi umile macucumba la nalobuso semba nemapimples nala ngemva emhlanje sekunemapimples ngaphakathi le le ngaphakathi lento and usually suke uphuphe udla leso sidliso leso uthinga imithi yokuthi ubuye uphalaziswe la kukhishwe lento lengekhasi awugunywa kuphela ufakwa intelezi ugcume yebo but umfakwa into ukuthi unathe la uphuze uphalaziswe iphume lento kuze ukuthi kutosha lokhu bese kuphela nalokho utokhona labanye nje labanenge kubachithela imishado lokho uyarishaya ndona idliso ngqo udliso ngqo phela abantu bakhishwa ngelamalanga sidliso lakhaya udliso ngqo nje siyashaya kodwa hayi TB ungethi la ukhohlela une TB bese usudlisiwe safe sipopole la ku X-ray angithole ukuthi awukadliswa so bafuna odle amaphilisi eTB ngoba abantu bathi bangakhohlela bevesilonza la so utenyangene ngiyagula mkhulu ngisola umfazi engihlala naye noma ngisola umama wami engadle kadle semncane akusiko lo une TB utawukhwitha kodwa ke fikela kamnguni ngoba la scanner sala nihlola thala scanner yebo uyakhona ukubonakala ukuthi
lokhu kwadokotela abanye uthola ukuthi ingculaza lapha ingenile i-HIV ungenwa i-HIV lo muntu lapho uyonza emthimbeni uthi sidliso hey kunodliso yazi ngibuye enyangeni omunye wathi imbizi nodokoloshi makathi uthola imbiza yabona 8 hey kulikhulu akafika lapha bomkhende kandaba bafike bathi no HIV ufune yogwini lo muntu ufuna athole ama-ARVs atovuka letimbita lapho uthi bona tinambutela vele imbita kunambutela phela imbita iyabola yebo wezibola vele tawugcinambo manje uthi lembita labamnike yona lele nyanga yakhe initlwane manje lento ucela kutophengula then imbita 21 bese tiyanami ngahlata nambutela imbita tiyabola vele hamba ndoda uthole emaphilisi kodwa ke kukuwe noma uqala lesibhedlela usheka le-HIV before ufike la kaMnguni noma uqala kaMnguni sitakurifela thina lapha eKing Edward uyumiki nabe uthi transport sitawuthatha imoto itala ekhaya siku-escort siyokufaka le yebo utovuka ngoba sakhe impilo la ekhaya asendi ukuthi sidla imali kuphela sesikhuluma ngesidliso ke lapho size sisuke eGoli siza la sithola indoda ethi yona ihlangasa imthimba wabantu wathi uDr Mnguni labantu abakhokhe uzofika azobasebenza abanika insebenzo yakhona sifuna ukuzwa idate ngoba nathi sifuna ukuba ingxenye yalo umsebenzi ngiyayilwa lo dzaba lokho indzaba sibili lapho bantu bangala ukuthi idwe ngikuphi kukamhlanga lendzawo ngala yebo yes basho labantu lo yandoda yangifonela yathi kimi ita organize abantu yenda ngathi batawuta ngetekisi la yebo batowelasho ngambuta mina bantu banda utabatisa ngetekisi abaregistrise ke abantu abaregistrise ngenxa ukuthi ke le nombolo seyisetulu ngoba ngathi sebefike na ku40 yebo badlulile ku40 sengidawuya mina mhla ka13 December uyifikele emathupha ngitifike le mathupha ubanika insebenzo ngiphathe bokhendesta abami ngiphathe indoda yami yobasebenza uthi ke lo munye hawulene ngiphoqelelwa ngilabantu abaregistered nangabe kusekhona labanye abafuna ubhalisa labahlala kulendzawo lokuthiwa kaMhlanga ngala ngicela babhalise lawo bantu labo uyeza ngiyeda ngabe ngile mhla ka13 December uthi ke lo munye malini dokotela le ukhipha 1000 4000 uphatha lebo 5000 nje kuphela sidabe senda yonke into luhlanga lemali utabelo khona umlingo senqoba utaba khona sidabe siphalasa zathidliso sidabe siphengula umhlahlo kude lesingake sikwende le sidabe sikhipha abantu uticitho sidabe sivula tonke thina sidabe sitholisa abantu imisebenzi sidabe sendela abantu emabandla abantu bangene sidabe sendela abantu etigodlo tivuleke sidabe senda yonke into lesitha umuntu lapha kaMhlanga ngala eMpumalanga ayikujuliwa kakhulu mkhulu uthi nje lento nayo lendoda ngisola ukuthi lokuthi icela i-social media ibuke lokuthi cha ibathi yangifonela ngifuna ukubeka le date ngidlala ngibhizi phela mina ngiyasebenza but ke ngena nifika sengibona mina sekenda kanje so yaqeba kahle kahle ukuthi ndoda siyaqela ukuthi ube khona yebo ngiyaqela ukuthi bantu bakaMhlanga lababhadele kulo babe loya bangasabi bangethuki ngiyeda uzobanika into zabo 13 December ngidabe nginabo kutabe kuyiSaturday ngidabe nginabo sende konke lesikwendako ngicela ukuthi laba sengabhalisi ba register kimi ngenyalo salaba ngasa register kulo babe yebo yes ba register kimi ngothi mangifika ngalomhla ka13 ngithole ukuthi bantu bangala bompumalanga bomhlanga khona ngala ngathi khona ngala bathi kuphi kodwa ukuthi ngikuphi ya kodwa kwaMhlanga lenzawo manje angikhohle kunoma kusuka Ndebele ngathi bathi boNdebele lenzawo indawo esondelene ya ngathi nabo Ndebele khona le nini boNdebele lapho ngisendleleni ngiyeda register 5000 4000 uya register 1000 register ngaye 4000 utawukhipha le kulendzawo yakaMhlanga ngiyamemetela ke konke lapha kubo Hazy View konke lendzawo letilendasi lena kuyawuphuma le phasi le abenyuke bantu basidibane lapha ngoba bese baseThekwini khashana nako lengakusho dokotela ukuthi cha sibonga kakhulu ukufika kwenu siyavuma ukuthi vele indoda lenjalo ikhona futhi siyavuma ukuthi yeta
abaphila abantu lapha eMpumalanga baphila abantu lapha kwaMhlanga baphila abantu lapha kwaNdebele yes sondelana yes khumbuleke ukuthi sitawuqala la khaya mhla ka22 sila sizabe sethwalisa abantu abaregister uthe ufuna ngaki 30 kodwa ufikile lapha lomunye atoqela ukuthi bane sibende salaba bang 50 but ibeke sibafuna beku30 yebo yes so sithi ke labathange bakhona bemukelekile noma kanjani mhla ka22 abefike batawutshelwa abantu ukuthi kudla kumahala kokwenza ne accommodation imahala ubhadala nje lo msebenzi kuphela so siyacela ke ukuthi abantu abefike ngelanga lamhla ka22 nasuka mhla ka22 bangabe ngibuye eShayina mhla ka15 yebo so 22 the following week ndabe ngenda lento lengenda sawuhlala hlala emalanga bese ukuthi mhla ka13 sengiyale kulabantu bakho ke dokotela wami sengiyubona ukuthi awu ngibathini ke noma kanjani basitakale abantu kuze kuthi umhlaba wonke uphile ngiyaya ke na ngoba labanye yabona ngiyahloleleka ngisetayibeka idate ngeke kusaba ngilonyaka nangibuka le ndawo yangayo lapha ePE bakufuna abantu umhlaba wonke eyawathi ePE nakhona khona sebangifuna ngiyacela abantu basePE bangibekedelele ngidawuthola idate ngibanike naba sebave ba register ngoba sebancane ba register ngcono lena sebanenge labantu engibayelako bana sebangi40 awu at least so yena kusebenza nizofike ukwazi abantu kubanika imfuno zabo betshela abanye abantu ukuthi kuyasetshenzwa aba register bani ngoba lena ngiyide esigodlo so kufuna ngisuke nento yakho la ngathi ukuthi labangaka abafuna ukuthi labangaka abafuna ukuthi labangaka abafuna ukuthi kuze ukuthi le material nawusuka nayo la yenele ngathi sengile bese uyachamuka so ufuna into lo tawukhanza usangisenato ayi ngelinye ilanga siyohamba siyelapha kule ndawo leya ekhuluma noma kanjani lo ufuna kuya lapha unethi ukuthi kufuna niqale nithi ngene x-ray nini uba nefika la nginathi ndanifuna ningene ku-x-ray la nihlola ukuthi nilungeleni kuya lapha kungenzeka ngathi singabuyi kanti lapha ya phela lama camera ngeke angasabuyi lapha ufuna ngicale ngibe sure ukuthi nimukelekile lapha uyazi mbukeli la sikhuluma khona sisho khona hey phela umnguni lo eyakudlalwa la yakudlalwa la izulu likhona ya umuthi ukhona ayikho into engekho la noma kanjani ngifuna siyiphethe lento uma ukhuluma nabantu abantu bakuthola kanjani mebekufuna eincingweni nathi sizoyibhala inombolo lapha ngezansi umuntu ofuna udoctor inombolo yami ngune ina WhatsApp yena yayo yinye akude lenye 0606394357 yami ngune iaccount yakhe nayo lesebenza ekwelapheni nema account lamaningi but lesebenza ekwelapheni ngilena yinye ithi 1020 794 0965 Standard Bank leso so ngiyacela ukuthi bantu banda sekuvase baskenyiwe ngifakiswe ngumuntu eNetbank ngifakiswe ngumuntu eCapitec hayi wena lokho ukuthi indlela esinganivimba ngayo umngone ngumunye kwazi sikuthatha ivideo yami sokwafakwa lenye inombolo kwafakwa lenye account wena uloko nibolalela umngoni une Standard Bank account umngoni une number enye legcina nga57 yini inkinga Dr Mnguni siyathokoza ukuba nekhehla siyathokoza ukuba nendoda enkulu indoda eneqiniso ke le eshaya into yayo eclean kakhulu ithi yakhona nje nokuthi kunika indoda nje mahala yebo ilehle yona ekhaya nako yabona angifune siciniseko sekuthi lento yawusebenza yabo start ma chance la ngoba nawu uthathe ama chance utawulenzisa umuntu 3 months lapha sinesiciniseko ukuthi lesiyokwenda yebo amen Sathoba kakhulu khehla la